Sada dobro obratite pažnju na našu sledeću priču. Govoreći o raznim zdravstvenim problemima i tegobama, pričamo i o vrtoglavici koja je čest simptom. Uzrok vrtoglavice može biti različit, kažu stručnjaci, od bezazlenog poremećaja centra za ravnotežu, ali se može javiti i kao posljedica ozbiljnog obolenja. U takvim situacijama sasvim je normalno i prirodno da su kod pacijenata prisutni strah i zabrinutost, ali često i neznanje kome da se obrate, na koju adresu prvo da se jave, da li neurologu, oftalmologu, otorinolaringologu ili fizijatru. O tome pričamo u narednih nekoliko minuta. Pravi savjeti dolazi ovog ponedeljka iz Centra za sluh i ravnotežu. Dr. Dušan Pavlović sa nama. Dobar dan. Ili dobro jutro i dobrodošli. Hajde odmah i da krenemo od tog pitanja, doktore. Kada pacijent sa ovakvim simptomima, vrtoglavicom, treba da se javi na pregled? Pa u principu svakog pacijenta sa vrtoglavicom moramo ispitati. Uzroci mogu biti bezazleni kao kod položenih vrtoglavica, ali i ozbiljne bolesti kao što je moždani udar. Pacijent na osnovu svojih simptoma ne može da razlikuje i da zna da li je njegova vrtoglavica opasna ili nije. Zato je najvažniji deo pregleda upravo uzimanje anamneze, da vidimo kakvu to vrtoglavicu pacijent ima. Da li se njemu sve okreće ili se zanosi pri hodu, da li ima osjećaj propadanja, tonjenja ili mu samo zaigra slika prilikom promene pogleda. Takođe, važno je da se vidi i koji faktori utiču na nastanak vrtoglavice. Da li se one javljaju iznenada ili prilikom ustajanja nekih drugih pokreta, nakon dužeg stajanja itd. A bitno je u toku napada vrtoglavice da li pacijent ima i drugih simptoma, na primjer glavobolju ili zujanje u ušima. Tek nakon dobro uzetih informacija prelazi se na otoneurološki pregled i videonistagmografiju, jednu bateriju testova na osnovu koje precizno možemo utvrditi funkcionisanje vestibularnog sistema. Dobro, a da li problemi sa vratnom kičmom mogu biti uzrok vrtoglavice? Dobro pitanje. Pa zabluda je da problemi sa vratnom kičmom imaju veze sa vrtoglavicama. Cervikalni vertigo se može vidjeti kod nekih trzajnih povreda vrata. Međutim, skolioza vratne kičme nije uzrok vrtoglavica kao što se ranije mislilo. Vrtoglavice koje se javljaju pri određenim pokretima u vratu, kao što je zabacivanje glave, saginjanje ili okretanje, naročito u horizontalnom položaju, je najčešće posljedica položenih vrtoglavica, jednog bezazlenog obolenja unutrašnjeg uva koje se u većini slučajeva uspešno leči. Mogu li se vrtoglavice javiti na psihičkoj osnovi? Da, i to veoma često. Pacijent se obično žali da ima konstantno prisutnu vrtoglavicu, da mu se u glavi okreće, u hodu često ima utisak kao da će da skrene u stranu. Ovi pacijenti često zbog toga imaju problem da se koncentrišu na posao i u drugim svakodnevnim aktivnostima. Međutim, nije uvek baš lako razlikovati vrtoglavice psihogenog porekla od vrtoglavica koje su posljedica obolenja vestibularnog sistema. Tako da je potrebno određenim dijagnostičkim procedurama otkloniti sumnju na organski uzrok obolenja, a često viđamo i pacijente koji boluju od, recimo, Menijerove bolesti ili položenih vrtoglavica, koji usled stalnog straha i iščekivanja napada vrtoglavice razviju jednu anksioznost i posljedično i taj psihogeni vertigo. Dobro, još da vas pitam, doktore, koliko problemi sa cirkulacijom mogu uticati na pojavu vrtoglavice? Pa, oslabljena prokrvljenost u zadnjoj lobanjskoj jami može izazvati iznenadne jake napade vrtoglavica koji traju i po 10-15 minuta. Međutim, kod ovih pacijenata su obično prisutni i drugi simptomi slabije prokrvljenosti, kao što su potiljačne glavobolje, zujanje ušima, svetlucanje pred očima, oslabljen sluh i tako. Dobro, tu su i brojevi telefona putem kojih gledaoci mogu proveriti svoje zdravstveno stanje, a za prva 3 gledaoca koji se jave na ove brojeve telefona 50% popusta. 50% popusta, nećemo menjati tradiciju. Centar za sluh i ravnotežu, dr. Dušan Pavlović bio naš gost. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju.